Ajeng ubun. Cicing. Bugo-ugon itu. Kabugo-ugon. Sayang. Ada yang nutur. Sia kana goblok. Ding. Timbus ya. Oh, Kata aku saya tak. aku wing goblok. Jangan lupa ya. Kamu dah ukur cara aku bubun. Aduh, aku-ugon. Udah nih. Cok lengkeun. Udah tuh itu dah. Udah nges. Era. Udah kejut lumayan dah. Nah, ning ku asepmu sieun. Dibekoknya ku asepmu nya. Mendut eta mah. Saha? Iya. Ada gitu. Tahu kita. Ada itu. Udah. Ya udah seksi. Udah ya udah. Udah. Ugun. Kai. Ada. Udah sama ugun. Kemana, Pak Haji? 10 ah. Kemana? Pulang. Aduh istirahat ya. Aja tuh dulu dah nganter. Ih. Nembak. Bajateng. Jap. Bajateng. Roy. Baca bungkus. Ada tadi Beli hajat. Beli sebungkus. Ya mah kau belum udah ngomong. Alah. Mas dijeuna Pak Meski ya udah geus kitu. Acan. Geus ngewe udah. Entos dia. Ngeuna. Taruh kau. Taruh kau. Bun, taruh sababon. Cacan jeduhan. Meski ya. Entos. Oh, Ngunah si umumnya. ngeunah goblok. Gampang udah. Urang Beli udut. Bun, Jun. Aya Makan. kene eta aya kene. Alah sia teh mulat ka Ujun anu mau nyieun. Geus tos ageung. Wanita ka Jun? Ente. Nah, atuh. Wadina kasa. Aing ngewe sih isi. Udah. Kalau di wes-way kalau dijelaskeun teuing. Bun pindah bun. Bun pindah ke Hanya jika si artis berarti mana mah. Si artis kau. Bulu anjing. Iya berarti gerahan tanpa Ngomong si sebenarnya. artis. Ih, Artis mulai. Ugun cemburu atuh dicium Mang Adeng. ngeunah. Ada mangan saukur nyium si Umun tadi Mang ada ditangkepan tereret tah. Aduh. Kadang meli ka Jung. Udah. Rokok. Udah kamu pacating. Naon bere ge acan. Terus nyebut naon? Gitu. Itu masih masihan tadi. Dia Pak Haji ah. Pacating. Jajan karan kasih lah. Aku mencintai kepacating. Ada udah dah. Mana? Kayak modus. Nah, modusnya mau modus. Udah pacating. Modus apa, Pak Haji? Ada. Udah. Mana? Bayar. Udah, Udah. pulangnya. Udah. Ini kemana tuh Pak Haji? Engkera, kayak kemari. Ayo, Ya. Siang gini bang. Dun. Pulang ah. Mangga pacet. Lu pacating. Pak Haji no. Izin ke Pak Haji. Pacet non. Ke Pak Haji. Biasa nembak teh rere mangga. Teh rere ge narima. Mata. Ugun jeung teh teh hubungan. Hubungan aya nomor. Bisa beres cincin kemarin hidup kerat. Nah, Dari dirinya berhubungan diringgalkeun. naon udah. So tadi bersama ada kata Terus Ugun tunjukkan izin ke Pak Haji. wajib gitu. Izin ke Pak Haji. Wajib gitu. Lain naon cenah Ugun ke Pak Haji. Terima kasih deui. Nah, terus apa lihat? Bade selir lah moal. Sok. Terus Lagi entos selir. ki. Lagi masalah aya naon ki masalah deui ki. Kalau teh berapa? Bakal timbul lokal. Gun cici anteun bisi putuskeun Gun. Jadi atuh. Tuh, anak jeung Ugun. Geus babugan yang Ugun. Lagi. Tanya na, sok taros. Nah, bukan naon deh. Da pundung. Da pundung tadi madangna. Pundungan wae. Yang geus serereten narima cinta na. Cicing udah cabut cicing. Mengudak madang pada diulas. Sia kan goblok. Oh ini. Udah habis udah apa masalah udah situ udah.